a dhíobh a chuirde agus fáilte roimh arás chuig fáilmhíní Gaeilge. Level B1 Topic 2 on Teaghlach. Level B1 Topic 2 The family or the household. Level B1 Topic 1 Rannóg a seacht Comhghairdeas ag díriú bheith thabhairt. Level B1 Topic 1 Section 7 Congratulations, focusing on speaking. Lamúna ag déanamh Comhghairdeas le dhuine, congratulating a person. Ag an bhfilio go 2.7 uait don chníomhaíocht seo. You will need the handout 2.7 for this activity. There is a link in the description box below to the handouts and the notes for the lesson. Comhghairdeas, congratulations. Meg tú ag éisteacht le córáite éagsúla an tape. You will be listening to various conversations on the tape. Caithfidh tú an pictiúr is fearr a dhéanann cúrsíos an chórá a bheith seo leis an chórá ceart. So you must match the picture that best describes the conversation with the correct conversation. Tá tú ag cóisiir agus tá tú ag cúil éisteacht le córáite éagsúla atá ag siúl timpeall ort. You're at a party and you're listening to different conversations going on around you. Éist leis an tape agus rounnig an pictiúr is fearr a dhéanann cúrsíos gach chórá. So listen to the tape or the recording and choose the picture that best describes each conversation. Cloisfidh tú an tape dhá uair. You'll hear the recording twice. Buíoch a 2.7 Chórá a haon. Chuile tún scéal aine? Ní chuile, einste. Well, tá sin éad agus sean le pású. Ní heidim thu. Cuaid. Tá sé fíor an bhliain se hagan. Chórá a 2. Hey, Hiráin, tá cóisiir sa tacha go na mórach. Bhfuil, can haamh. Má bhreá tá an. Comhghairdeas, be mé an cínte. Chórá a 3. An ribhas agad gribh dhéan agus mór. Ní raibh sam a chorbe. Híl me go raibh siad scarra le tamall inis. Bhí a cháisiad le chéile is le cúpla seachtain agus bhfuil áisiad gealta. Tá sé sin dachar le credant. Chórá a 4. Rugú buíochas beag go thorcha arás agad. Rugach, tá sé sin go húntaach ar fad. Ní raibh go manéchar a fóil, go raibh maith agat as érálam. Be méid túir cuairt ar amárach, ar bháil teachlumm? Sin túair bha. Ja, cinnte, raibh me leat. Buíoch a 2.7 Chórá a haon. Chuile tún scéal aine? Ní chuile, einste. Well, tá sin éad agus sean le pású. Ní heidim thu. Cuaid. Tá sé fíor an bhliain se hagan. Chórá a 2. Hey, Hiráin, tá cóisiir sa tacha go na mórach. Bhfuil, can haamh. Má bhreá tá an. Comhghairdeas, be mé an cínte. Chórá a 3. An ribhas agad gribh dhéan agus mór. Ní raibh sam a chorbe. Híl me go raibh siad scarra le tamall inis. Bhí a cháisiad le chéile is le cúpla seachtain agus bhfuil áisiad gealta. Tá sé sin dachar le credant. Chórá a 4. Rugú buíochas beag go thorcha arás agad. Rugach, tá sé sin go húntaach ar fad. Ní raibh go manéchar a fóil, go raibh maith agat as érálam. Be méid túir cuairt ar amárach, ar bháil teachlumm? Sin túair bha. Ja, cinnte, raibh me leat. Let me treat the córáite inis. We'll go through the conversations now. Chórá a haon. Chúla tú an scéal áine. Have you heard the news áine? Níor chúla, éinistan. No, tell me. Well, tá Sinead agus Sean le pósa. Well, Sinead and Sean are getting married. Ní chreidim hu. Cén uair. I don't believe you. When?
Tá sé fíor an bhliain se chuin. It's true. Next year. Chorá a dó. Hey a Huron, tá cóisiir sa teach againn a Moirach. Hey Kieran, we're having a party at our house tomorrow. An bhfuil, cad na héamh. Are you? What is it about or why? Má bhreathla atá ann inniu. It's my birthday today. Comhghairdeas, they mé ann cinnte. Congratulations, I'll definitely be there. Chorá a trí. An rá is agat go raibh Jan agus Moira gealta. Did you know that Jan and Moira were engaged? Ní rá is agam, chur be, chiam me go raibh siad scartha le tamil inis. I didn't know at all. I thought they'd been separated for a while now. Bhí, ach tá siad le chéile inis le cúpla seachtain, agus, well, tá siad gealta. Yes, but they've been together for a few weeks now, and, well, they're engaged. Tá sé sin deachar le creidúnt. That's hard to believe. Rá a ceathair. Rugadh buacha beag de thoracha an rá is agat. Sorcha had a little boy, did you know? Rugadh, tá sé sin go hiontach ar fad, ní rá is agam in éon chur a fóil, gur a maithagat agus a rálam. Did she? That's great. I didn't know at all, Paul. Thank you for telling me. Bei mé tuairt cuairte airtí a Moirach ar bhaile teacht liom. I'm going to visit her tomorrow. Would you like to come with me? Sin túram wa. Yeah, cinse, rachi mé leat. That's a great idea. Yeah, sure, I'll go with you. Agus inis na freagraí. Chorá a héan. Na cloigíní banishe, the wedding bells, mar tá Sinead agus Sean le pósa. Chorá a dó. Cís the millish, mar tá breth lá ann, because there's a birthday. Chorá a trí. An fáinne gealtanis, the engagement ring, mar tá Jan agus Moira gealta, because Jan and Moira are engaged. Chorá a ceathair. An lena bheag mar rugadh lena do thoracha, because Sorcha had a baby. Éistearis leis an script. And now listen once more along with the script. Buíoch a dó punca seacht. Chorá a héan. Chuile tún scéal aine? Ní bhfuil, einste, Well, tá sin éad agus sean le pású. ní heidim thu. Cuaid, Tá sé fíor an bhliain se hagan. Chorá a dó. Hey Huron, tá cóisiir sa teach againn a Moirach. Bhfuil, can héamh. Má bhreathla atá ann. Comhghairdeas, be mé an cinnte. Chorá a tí. An rifis agat gribh dhéan agus máire gealta. Ní sam a chur be, híl me go raibh siad scartha le tamil inis. Bhí a chaisiad le chéile is le cúpla seachtain agus bhfuil áisiad gealta. Tá sé sin deachar le creidúnt. Chorá a ceathair. rugadh buacha beag go thoracha ar ras agat. Rugach, tá sé sin go húntach ar fad. Ní raibh go man éair a fóil, go raibh maithagat as érálam. Bei méid tuair cuairte ar Moirach ar bhaile teacht liom. Sin túram bha. Yeah, cinnte, rá me leat. Inis lein na córáite amach ósáid. And now read the conversations out loud.
A áine, a chiaráin. Comhghairdeas a áine, comhghairdeas a chiaráin. Cad iad na a hathruithe a hagan anam duine sa Teastal Eorpach. What are the changes that happen to a person's name in the vocative case? Cá tamil ag smaoinemh an ramadach atá gceist leis an méid sin, an féidir leat é a dhíonú. So spend a little bit of time thinking about the grammar that is involved here. Are you able to explain it? On Teastal Eorpach, the vocative case. So the vocative case is used to express the noun of direct address. That is the person to whom the speaker is speaking. So we think of it as calling someone by name. For example, Seo é Brian, a bhriain tois go deas búla leat. Seo é Anthony, Anthony an bhfuil tú go maith. Na hathruithe a bhabhríocht an ainm, so the changes in the pronunciation of the name, cuirtear a ribh ainm an duine a bhfuil tú ag caint leis. So you put I in front of the name of the person you're speaking to. A thrítar fuaim hús an ainm, sé bhú a chur an géad chunsan más féidir. So the sound of the beginning of the name is changed. The first consonant is lenited, so we add a shevu. Más anam fir atá ann a thrítar deire an anam freisin. So if it's the name of a man or a masculine name, the end of the name is also changed. Cuailítar é má chríochnaíonn sé le conson leathan. So it is slenderized if it ends with a broad consonant. Ní a thrítar deire anam mná. We don't change the ending of a woman's name. So a woman's name is not changed at the end, but it does take a shevu. Ní a thrítar deire anam fir a chríochnaíonn le gata. The ending of a man's name that ends with a vowel is not changed either. For sample eile, a couple of more examples. Seo é Seán, a cheann chuna sa tátu. Seo é Tomás, a hamáis chuna sa tátu. So you can see the changing in the spellings here. A Míle, a Chiaháin. So again, we don't change the ending of the female name. A Chiaháin, no slenderized. A Anna, we don't change a vowel. A Bhríd, sample eile, a couple of other examples. Sean, a Cheann. Éamon, a Éamon. Siobhan, a Chiaháin. Una, a Una. Finish, beag tú ag déanamh cur síos cheann den na pictiúr. Now you will be describing one of the pictures. Becheart go mbeidh an cur síos bunaithe na PC an tape, agus mar seo. So, Rugu leanamh beag do mháire an teachtain sicáte. Mary had a little baby last week. Tá si go chíomhan fad. She's absolutely gorgeous. Bhí kosher acu sa teach inné agus dul muid cuid mhuir champagne. They had a party at the house yesterday and we drank a lot of champagne. Má tá páirtí agat, round ceann na pictiúr síos agus den cur síos dó nó dit. So if you have a partner, choose one of the pictures below and describe it for him or her. Mona bhfuil teach ceann na pictiúr sús an scáileán den chuirs agus den cur síos If not, one of the pictures will appear on the screen and go ahead and describe it.
Anois tá cárta le scríobh agat do cheann de na hócádaí thuas. So now you have to write a card for one of the above occasions. Féach na focal nó frásí híos le cuidú leat an cárta a scríobh. Look at the words, phrases below to help you write the card. Comhghairdeas, congratulations. Go maith tú an gcéad, may you live to be 100. Lá brethe hanachuit, happy birthday to you. Sin deas scéal, that's good news or that's great news. Bear bua agus beannacht, bring victory and blessings, in other words, good luck. Nollaig hana, happy Christmas or Merry Christmas. Agus sin agus sin deire le Rannóg go seacht Comhghairdeas. And that's the end of section 7. Congratulations. Ag Jennifer Comhghairdeas le rinne. Congratulation a person. An na nótaí agus bilóga oibre le fáil. Éanacht le cóid fuaime agus nasca na cuislir. Suíomh gréasáin agus feidhmchláir sa ghluaiste a sholáthraíonn iarslaí éagsúla le haghaidh stadéir agus fálamna. Cosúil le luas chártaí agus tránna gceist. Tá sí go léir fáil mo chiamh gréasáin. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, a website and mobile app that provides various tools for studying and learning, such as flashcards and quizzes, are all available on my website. Original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge or edited versions at simplyjacintha.com. Direct links will be in the description box below. Míle buíochas de Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thuairt úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to the TEG for allowing me to use the audiovisual resources that are available on their website. Dúlagam go bhain sibh taitneamh as. Like and subscribe le the hull.